Zdravo, u ovom serijalu tutoriala pokušat ćemo da se upoznamo sa Reactom. React je u stvari JavaScript biblioteka koja nam olakšava front-end programiranje. Inače, sam React je razvijen od strane Facebooka ili zajednice koja je bliska Facebooku. Za praćenje ovog tutoriala potrebno je da posjedujemo neko osnovno znanje iz JavaScripta i takođe je potrebno da imamo instalirano Node.js. Ja ga trenutno imam instaliranog na mom kompjuteru, ali možete to raditi prateći jednostavnu dokumentaciju. Možete birati između long time support verzije ili verzije koje vama treba. Ja to imam već urađeno i to mogu proverim komandom node-v. Za početak locirani smo u HTML direktorijumu, pošto sam ja na Linuxu, a vi možete, zavisnosti ako radite na Windowsu, imate instalirano XAMPP ili VAMP, biti u, na primjer, htdocs folderu. Sada, naš novi projekat započet ćemo pomoću Create React repozitorijuma i to je jedan od zgodnih načina da jednostavno započnemo sa developmentom naše aplikacije. Sada, da bi koristili ovu aplikaciju, potrebno je da je instaliramo pomoću npm-a, zatim dodajemo flag i koji predstavlja u stvari install i kucamo create react app i na kraju dodajemo flag G koji označava da je u pitanju globalna instalacija. Nekoliko sekundi i sljedeći korak, praktično mi možemo da pratimo i ovu dokumentaciju, jeste da otkucamo komandu create react app samo ne zaboravim crtice i sad dolazi ime naše aplikacije, nazvat ćemo na primjer new app. Pritisnemo enter, sačekamo nekoliko sekundi i sada dobili smo obaveštenje da je praktično završena naša instalacija i sljedeći korak jeste u stvari da pokrenemo našu aplikaciju. To možemo uraditi pomoću Yarn starta, koliko imamo instaliran Yarn, a u ovom slučaju možemo koristiti i npm start. Samo je potrebno da uđemo u direktoriju new app i ponovno ćemo pokrenuti našu aplikaciju i ona će se otvoriti u novom tabu. Sa druge strane, da bi započeli sa kodiranjem, potrebno da imamo instaliran neki IDE, kao što je na primjer Sublime, Web Store, a ja u ovom slučaju koristit ću Visual Studio Code. Otvaramo njega i sada je potrebno da dodamo folder u Workspace, selektujemo ovo new app i sada praktično vidimo listu direktorijuma. Sada pokušat ćemo da
otvorit ćemo znači ovaj source direktorijum i naći ćemo file app.js i vidimo ovaj tekst welcome to React, što bi u stvari bio ovaj ispis na ovoj stranici i pokušat ćemo da ga izmenimo. Hajde stavimo hello world, koji je tradicionalni pozdrav kada počinjemo sa nekim novim programiranjem ili nekim novim učenjem. I sada trebalo bi da je kod sinkovan, što vidimo na ovom primjeru. Znači, mi smo pre svega izmenili ovu komponentu, vidjet ćemo kasnije što je komponenta, šta ona predstavlja, ali za početak recimo da je to neki glavni file u našoj React aplikaciji. Eto, to bi bilo to za ovaj početan tutorial, ništa komplikovano.